Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчээд байна. Тиймээс бодлоготой залбиралдаа эрүүл байх тун. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러시잖아요. Бүх юмсын төгсгөл ойр ирчээд байна. 정말 만물의 마지막 때가 가깝잖아요. Үнэхээр бүх юмсын төгсгөл ойрхон байгаа үстэй 그게 одоо. 지금 우리 눈앞에 펼쳐지고 있잖아요. Одоо бидний нүдэн дээр бүх зүйл нь болж байна. 자, 우리가 성경을 보고 Бид нар Библийг хараад TV를 보면 зурагт үзвэл 그대로 보여지잖아요. яг л тэр чигтээ харагдана үстэй. 이거 이 말씀이네. Өө эн чинь энэ үг байна шүү дээ. 지금 그대로 보여지네. Яг тэр чигтээ харагдаж шүү дээ. 여러분들 신문을 보세요. Та бүхэн сонин уншаарай. 그대로 드러나고 있습니다. Яг л тэр чигтээ харагдана. 성경을 보고 신문을 보면요. 똑같이 우리 시대에 나타날 것들이 그대로 벌어지고 있습니다. Библийг хараад хажуугаар нь сонин мэдээ харах юм бол яг л энэ цаг үед болох ёстой зүйлс болж байгаа. 하나님의 말씀은 진리입니다. Бурхны үг бол туйлын 지금까지 мөн. 단 한 번도 틀린 적이 없어요. Нэг ч удаа алдаж байсан удаагүй. 하신 말씀이 그대로 이루어져 왔습니다. Хэлсэн үг нь биелэгцээр л ирсэн. 학자들은 얘기하잖아요. 96%가 이루어졌다. Эрдэмтэд хэлээд байгаа шүү дээ. Библийн зөвнөлийн 96% нь 성경 биелсэн. 말씀에 96%가 이루어졌어요. Библиэлд байгаа үгсийн 96% нь биелсэн. 이제 4% 남았습니다. Одоо 4% л үлдсэн гэж. 주님이 오실 것, Эзэн ирэх 7년 тухай. 환란 가운데 이루어질 것, 7 жилийн зовлонгийн цаг хугацаанд дотор 천년 болох 왕국에 зүйлс. 대한 말씀, 1000 жилийн хаанчлалын тухай үйл явдал. 이거 남았어요. Эдгээр зүйлс л үлдсэн. 하나님의 말씀은 단 한 번도 틀린 적이 없어요. Бурхны үг нэг ч удаа зурж алдаж байгаагүй. 세상 시계는 가끔가다 틀릴 때가 있습니다. Энэ дэлхийн ертөнцийн дээр энэ цаг хаяадаа нэг зүрдэг. 우리의 배꼽 시계도 가끔가다 틀릴 때가 있잖아요. Хотоодны цагч гэсэндээ хаяа өөрчлөгддөг. 배꼽 시계 알아요? 아니 저녁 때 되면 꼬르륵 하잖아. 밥 Арай олох юм 달라고. бол одоо гизэн анхалзаал дуграал эхлэн тийм ээ. 그죠? Тийм биз дээ. 그래도 거짓말을 안 하잖아. Худлаа ярьдаггүй үстэй дээр бас. 안 먹으면 밥 달라고. Идэхгүй 꼬르륵. бол хоол өг гээл. 울어요 안 울어요? Ингэж дуурдаг үгүй юу? 네. 내 뱃속에서 울어요. Гизэн дотроос дуурдаг. 근데 얘도 가끔가다 틀릴 때가 있어. Гэтэ хаяа бас энэ чинь алддаг. 예, 저 시계도 틀릴 때가 있어요. Тэр цагч гэсэндээ явж байгаад хаяа зөрчдөг. 예, 배터리가 떨어지면 멈추잖아요. Зайн дуусчих юм бол зогсчихно үстэй. 그런데 Гэтэл 이 성경은요, энэ Библи 단 한 번도 틀린 적이 없는 거예요. нэг ч зөрөөгүй, алдаагүй. 왜냐하면 Яагаад вэ? 하나님은 영원하신 분이기 때문에, Бурхан бол үрд мөнхийн нэгэн, 영원히 살아 계신 분이기 때문에 үрд мөнх амьд байх нэгэн учраас. 이 말씀이 틀릴 수가 없어요. 이 말씀은 하나님의 말씀이니까. Бурханы үг алдах зүрх ямар ч боломжгүй байх. 그래서 여기 말씀하시는 거예요. Тиймээс энд хэлсэн 만물의 마지막이 가까웠으니, бүх юмсын төгсгөл ойр ирчгээд байна. 즉 주님의 재림이 가까웠으니 Юу гэсэн үг вэ? Эзний дахин ирэлт одоо ойрхон байна. 항상 깨어 있는 신앙생활을 해야 된다 그 얘기입니다. Тиймээс ийм цаг үед сэргэг амьдрах ёстой гэдгийг хэлж байгаа. 그래서 정신을 차리고 그러잖아요. Тиймээс бодлоготой бай. 내 마음과 생각을 분명하고 바르게 유지해야 된다 그 얘기예요. Өөрийн сэтгэл болон бодлыг зөв тодорхой байлгаж амьдр гэсэн үг. 세상에 휩쓸리면 안 된다라는 거예요. Энэ ертөнцид хэд улаарч бүү амьдр. 물질의 유혹에 넘어가면 안 된다라는 거예요. Эд баялаг гэх уруу татлах тэтэрхий бити авт гэж 예, байгаа. 세상 쳐다보고 살지 말라는 거예요. Энэ ертөнцийг хараад бити амьдраад бай гэсэн үг. 세상 유행하는 거에 휩쓸려 가면 안 된다라는 거예요. Энэ ертөнцийн мод тийм зүйлийг дагаад амьдраад авах биш ээ. 이 믿음을 지키고 살아가야 된다라고 말씀하고 있는 거예요. Харин энэ итгэлээ хадгалаад амьдраа, тэгээд амьдраа гэсэн үг. 우리의 믿음이 절대 흔들리면 안 되는 거예요. Бидний тээсэн итгэл огтхонч ганхаж болохгүй. 그래요. 근신하여 그러잖아요. 근신하여. За тэгээд эрүүл бай. 자기 감정이나 욕심에 따라 살지 말고 Өөрийн сэтгэл хөдлөл болон махан биедээ автаж амьдрах биш. 말씀을 통해서 절제된 삶을 살아가야 된다라는 거예요. Харин энэ үгээр дамжуулан өөрийгөө хянаж амьдрахыг хэлж байгаа. 그러면서 마지막으로 뭐라고 얘기합니까? Тэгээд бас юу гэсэн бэ? 기도하라는 거예요. 기도하라. Залбирах тухай хэлж байна. 이거 뭘 위해서 기도하라는 걸까요? Юуны төлөө залбир гэж байгаа юм болоо? 아직 구원받지 못한 내 가족들과 내 주변 사람들을 위해서 기도하라 이렇게 말씀하시는 거예요. Одоо хүртэл аврагдаагүй байгаа өөрийн гэр бүл, эргэн тойрны хүмүүсийнхээ төлөө залбир гэж байгаа үг. 왜? Ягаад? 우리는 살아계신 하나님을 알잖아요. Бид бол амьд жинхэнэ бурхныг мэддэг. 성경이 진리라는 거 알잖아요. Бид энэ Библийг үнэн гэдгийг мэддэг. 이 말씀대로 모든 것이 이루어져 왔고 이루어져 갈 것이라는 걸 우리는 아는 사람들이에요. Энэ үгийн дагуу өдийг хүртэлх дэлхийн дүүх явагдаж ирсэн цааш таач энэ үг биелээд явна гэдгийг бид нар мэдэж байгаа хүмүүс. 그리고 죽음 후에 Тэгээд үхлийн дараа 영원한 세계가 있음을 알잖아요. мөнхийн ертөнц байгааг бид мэдэж байгаа. 그리고 그 하나님 앞에 가서 죄인은 심판받는다는 걸 우리는 분명히 알고 있는 사람들입니다. Тэгээд бурхны өмнө яваад очиход гэмтэн хүн шүүгднэ гэдгийг ч бид нар мэдэж байгаа хүмүүс. 죄인은 지옥이에요. Гэмтэн хүн там. 죄 사함을 받고 구원받은 사람은 영생을 얻은 사람은 천국입니다. Гим нүглээ цагаатгаж
аврагдаж мөн хамтай болсон хүн деваажин. 우리는 이 사실을 알았고 이 사실을 믿는 사람들입니다. Бид эдгээр үннийг мэдсэн, эдгээр зүйлсэд бид одоо итгэдэг хүмүүс. 그렇다면 구원받지 못한 사람은 Тийм бол аврагдаагүй хүн 분명히 지옥 간다는 사실을 우리는 알고 있습니다. гарцаагүй там руу явна гэдгийг нь ч бид нар бас тодорхой сайн мэдж байгаа. 우리는 지옥에 대해서도 잘 알고 있습니다. Бид нар тамийн талаар сайн мэдж байгаа. 지옥이 어떤 고통 가운데 살아가야 되는지를. Тамд ямар зовлон тарчлал дотор амьдрах вэ гэдгийг. 그걸 알기 때문에 Түүнийг бид мэддэг учраас 우리는 기도하지 않을 수 없는 거예요. бид залбирахгүй байх аргагүй. 우리는 전도하지 않을 수 없는 거예요. Бид сайн мэдээ тараахгүй байх аргагүй. 그것도 마지막 끝자락에 Тэгээд бүр энэ төгсгөлийн үед 우리는 더욱더 정신을 차리고 깨어서 기도하는 삶을 살 수밖에 없는 겁니다. бид илүү ихээр бодлоготой байж, сэргэг байж, залбирч амьдрахгүй болохгүй байх.